Uba siamli ubadai presiden kinongnya kali sorkar ula ai ka jingiro ya katanat pulit penyat kali kanong ba shilong ya ka jingshum kia bakumno ban yale ban penbet ya ka jingya jongki kali hanong ba shilong hakine kisni ya ka ni uba siamli ula penpau haka jingyelang ban ai jinghikai ya kinongnya kali hashilong police reserve thana road kabala penlong daga tanat district transport officer jongka east khasi hill district ringkat katanat district administration but police department shu haba ajing kren ubas imli ula batai ya kajingmut jongga kentin driver da ka ba uong ba udak di uyang nakabenta ka discipline r nakabenta ban respect I intelligent v vision e efficiency but ur nakabenta ka responsibility ula ongru ba ka kentin driver balaju ong kam thau tangi ki banya kali kamai lane nya kali government ne ki banya kali jimet lane ki banya ashaka henry ka thaulut ya baro ula ong ba dei ban sngthu ya ka jingmut haba ong driver ban shupen long jingle kai lane ban pindan kam bakala bat kani kala ban penlong ya ka jingja ka bas ngosi ka bakata ya ka imlang salang bat kala ru ban wandra ya ka yap ka im. The traffic department, from your side, so you work very hard as traffic department. Has also thank very much from your side. From the police department, you work very hard. We know, sir, during day by day, the traffic congestion in our state. Kanang kiyo. Manakali ang transport, nakali ang police department kita rin sitong pa. Kumno ban penbek, ban penyai kali. Sisig buat presiden juga MGDW National Government Driver buat person central program ketika first time bagi invite yang di government driver participate bang nika awareness program begini berat dokumen juga bentar kalau experience ini itu nambah kayak bagi mi ni ngayo abun ki message dari transport department juru haji telang buat ki district administration dan ke police department kalau abun ki bentar jika ini nambah kayak kita ke road safety bang kemudian apa yang semua jekran kalau bagi tiada kami yang ni kerja nyak di rumah. Kami tam kebagang mana kau kintian yang ba, katong kau slogan kebagang ba, safe drive, safe life. Kini di betul kambahang ngap susu kita. Kini kubur ni bukan rak hiru kubur, menyebat ini kintian. Ti ngamen chan ni hendian, sepangkar kom nyak kali. Ngamen chan ni kawas drivers, mah. Kini kawas drivers kapun tuh berita ngomong tegi banyak government ni, taksi ni. Ini banyak arsakan kan tu ya bro begitu badan private vehicle lu banyak kili jom itu pergi bentar ki baham suatu nama kabun pakai ke hash driving bentar kim suatu ya kita kawas drivers kilong ki pelukam baklah beli ki pelong jelek kai kali ki ok toy car ti saja pak susi saja ada susi ba ke serta ki emang salang ke pos ke apa kuma penension beneng yo ngan syok ngan sebatai India yang kena full form on driver ngau mena di discipline di manbat ya kata what do you respect are you the intelligent yang menengok orang mana ka V ke vision E ke efficient bakalas ke responsibility ke responsibility ke bakiala kam tambale ni banyak nikit di mesin berkolor the one wrong move ke jongane ke jongi member jongane gi banyak taksi bobo ni kenyalam sejak jiap nikti bersyong kali teki ke bro ka di kampung jongi kabangin setu ngi ibat kata long gejing borom kaliang hidu ngi follow up ngi budin bat ka police department ki punya ki traffic rule lemju ki rule regulation bawra na transport department ngi ibat kata kana melong ki bro kanya bah kalau gejing bah ngi bro ngi masalang kanum kata maklumi ki disusi ki family go